Pulang ke pasar membeli sayuran. Dengan senang hati kami ucapkan selamat datang tamu undangan. Makan mie dan juga laksa. Minumnya memakai cawan. Kami di sini sebagai pembawa acara. Kiranya hadirin bisa berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa yazidu mimma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sallallahu alaihi. All praise be to Allah, the Almighty God, who has given us the favors, health, strength, patience, spaciousness, ease, as well as the opportunity in attending this great event. Also, ultimately, we depend for sustenance and guidance. My best speaker, peace and salutations are presented to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from the worst way to the best way. Well, ladies and gentlemen, let's begin this event. Wisuda Purnasiswa Angkatan ke-13 SMK Negeri 1 Gunung Meriah tahun 2023 by saying Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ahmad PHSP, Kepala SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf, karyawan di SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Yang kami muliakan para orang tua wali dan tamu undangan yang telah berkenan hadir di acara ini. Yang kami banggakan para wisuda purnasiswa angkatan ke-13 SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ladies and gentlemen, let's welcome the opening ceremonial performance by the dancer group of Vocational School 1 of Gunung Meriah. Now, the time for them. Hadirin yang terhormat, untuk membuka acara hari ini, marilah kita saksikan penampilan tari persembahan oleh grup tari SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Silakan.